stvari još. Hello people, pardon, oprostite ljudi, ja mislio da snimam na engleskom, sorry. Krećemo novi video u Fortniteu, malo sam se zabunio, oprostite. Ajmo krenuti. Neću! Ne da mi. Kaj pa samo ti gledaš ovaj channel? Da? Nula. Navodno. Nisam ja gledao, nego neko drugi. Samo da znate, ovaj Robbie Bell, on ima jednu stariju sestru s kojom se cijelo vrijeme igra. Da. Da. Snimio sam i neću maknuti ovo tu kad ću editirati. Neću maknuti ovo kad ću a nisi ti gledao 400 puta onaj video na TikToku, nego je Kiki. Ajmo na Happy Ham. Ko je Kiki pa tvoj brat? Kaj misliš? On ti živi kod Savskog mosta neki ja. Ljudi, mislim da ću sad prestati ovaj snimanje. Pošto ono, 2 minute mislim da je to previše za snimanje. Ne, fakat idemo Belšak, nemoj se okretat. Belšak, od Freza, Robbie Bella, sestra, ima IQ 50.000. Milijun. A što? Ljudi, ovo su moje kuće ovdje gdje piše Happy Hamlet. Nemojte ni jednu lutati. Ali ostavljam vam sve ostalo. Dobro. Ajma mesta na luže. Ma nisam, to ti se čini. Samo da znate, Black Fox 9090 je Mateo. A Amy Games je samo noob. Amy Games. Ja nemam pojma koja. Je. Znači igramo. Nije, baš je dosadan. Da, dosadan, cijelo vrijeme šuti. Pa, i onda se zadere, oooooooo! Pa sad se ti zadere. Jes. Rekao mi da sam zanimljiv. Velšak upravo. Ja sam se... Nije, rekao si za mene. Ja sam tebi za nije. Znaš kaj treba sve napraviti? Kara. Kaj? Prvo treba naučiti geografiju one 3 države, hrvatski, matematiku učiti i onda treba još prošetat Belu i onda ići na trening. Koga briga da sam. Ti kužiš da ovo snimamo, šta tak neko gleda od profesora ovo. A ne, sad će znati da je profa iz matke najbolja. Da je profa iz matke najbolja. Ona i je najbolja. Pa doslovno, ali baš dobro. Meni je profesor Kardom isto čisto okej. Kaj ti je? Meni je okej, samo mi cijelo vrijeme dolazi di. To tako živciva. Di justo. Imate tu zlatni minigun. Ej. Nemoj me vrijeđat s minigun. Imaš plavi pump ovdje. Ja ću. Ja prvi. Pa ne znam, pogodi. A di si? Di je Marija Plava? Mateo, sad ću ti da ti zagonetku. Ispod stepenica je.
A gdje bi to moglo biti? Ja Našao sam! Bravo, kak si uspio, ti imaš IQ milijun. Znam. Mario, Pa, hajde. gdje ćeš ti učit matematiku danas, ja da. Znaš da neću. Zašto ne? Nešto doslovno šta imaš učit. Pa, Pa, matematiku. pa. Imaš teoriju. Znači, iz teorije učimo ono i ovo. I samo to treba znat. Ništa drugo. A ne znam, ja ću ići za sad vremena. Ja isto. Al malo. E sad imamo hrpu metaka i svega i dobar loadout, sad je vrijeme za umiranje. Come on me, I have a reef. I have a reef. Come on, Alda me. I have a reef. Okay, man. I coming home. Coming. Where are you? Yeah, I have. Wait Oh, me. nice. No, Rift. No, He's no, very no. noob. Let's go, Rift. No, Nice. Rift. Please, no, please let's don't. go. No, God, please don't. Just don't. No. Okay, thank you. Ah. Hvala Linke, hvala engleski. Idem ja po avion. Gle, ovo nije mi uzvratio. Nije mi ništa rekao, baš bezobrazan. Dajde. Ajde. Ništa nije desilo. Mario, pokupi me, Mario, pokupi me. Dolje, Neću. Mario. Više se voliš družit s Belšakom, sad neću. Neko me puca. Pa znam. Dobro. Jesi mi ti rekao. Ajde, daj uđite u avion. Hoću ja ovo. Come on. Idemo tamo Oh na god. Idemo na I'm linkove. alone. A daj, I'm alone. idemo na linkove, ljudi, here are guys. Ej, engleski lik, pazi da su likovi. Engleski lik, daj obrati pažnju malo. Engleski ljudi. Meni su pogodili u glavu, ali su mi skinuli nogu. A, gađaju me. Hajde, healaj me. Daj pucate. Daj, healaj me. Hilaj me. Ej, iza tebe. No, please don't, just don't. Ja bravo. Ma imam i ja. Help. Da, to je moj kill. Al... Treba si me killat. Ja spektatam ovog lika. Oh no, you don't. Please help me. Man. Come on, help. Daj, pomozi ovom. Pomozi enemy. Mrtav sam. Imate veću šansu. Nemam pojma iskreno. Mislim da je skroz gore. Ja se idem healat na brzinu. Daj pomozi, Mario, pomozi enemy. Kak da pomognem, moram se prvo healati, jer ako me dotakne gotovo sam.
Nemoj ubiti. Yes. Kak si umro? Da, Belkan. Kaj? A naravno da ću se riftat, kaj? Čekaj. Tak. Aj malo pričekaj. Idem napast nekog lika. Ajde dok ne dođeš u top 15. Kaj? U top 15. Šta u top 15? Onda lefti, kad dođeš u top 15, onda lefti. Aj mogo bi vi, ne? Da ne lefti. Ne. Ne, pa pump je užas. Doslovno pump je užasan, kad sam... Ja ću koristiti tactical sada. Ja koristim tactical. Ne. Sad ću buildat kad sam ovak mrtav, tako sve jedno. Tek se sad obrađuje video, još 5 minuta dok se ne obradi, ljudi, ne zaboravite pogledati moj novi video koji se nedavno objavio, vjerojatno u vrijeme kad vi gledate ovo. Tako da ne zaboravite ga pogledati. Stavite like, share and subscribe. Još ću malo produjiti ovaj video, jel nekako mi je kratak, 12 minuta. Pa ne, ali kad objavim ovaj video, vjerojatno će već odavno objaviti novi. Kad objavim ovaj video, vjerojatno će biti odavno objavljen. Ninja Warrior. Daj kikaj mene. Da. Ajde. Ne, Kikaj. Ban. Ko prvi kaže mama je najbolje. Ali ja nisam, pa onda neću. Ja ću vam kasnije CSGO. Kaj? War Games. Da, kaj je to uopće? I go to mountain, okay? Pa to bi mogli. I go to mountain. Da možda kasnije snimimo CSGO. Gdje? Pa dobro, nema ići na lamu, kaj će ti lamu dosta. Idemo u Salty, odite u Salty. Al dobro. Nemojte biti ko ovaj Amy Games koji je otišao na planinu. Pa neću ići s tobom. Pobiti s tobom. Moram malo pomagati. A I'm zašto coming. no, nice. Pa. Doslovno ja uništavam pod i onda mi se automatski prebaci na pušku. Kaj? Kaj ti se Nije prebaci prošlo na?
Ne, jedan ovaj lik je posao s njegov. Znate kak su dobri pištolji? Ako imate pištolji, digao predobro. Pištolji SMG. Da. Da, zašto? A kad? Ma ne. Pa ne. To imamo još 2 minute. A 3 metra. Ne, nisi. Bravo. Ne, nisi. Ja sam lutao, nemoj lutat, ne! Dobro. Pa vidiš da nisam lutao. Ja sam pokupio lamu dok vi niste. Dobro, imam pištolj, ništa. Neko nas snajpa. A, onda nema veze. Nije, ne fakat, čuju se koraci ovdje lik. I am very genius. No, da. Ajmo u zonu. Ja sam stavio tak sport sensitivity ko Alije. Ajmo na planinu. What? Na planinu. Thanks, bro. Na planinu. Kako ne Come on to the loot. Ja znam. Ja se reći. Nemam pojma. Šta je furca cijelo vrijeme? Šta? A Isuse. Kak je ovo fora? Daj, Mateo, šta sad? A fuck. Pao sam dolje. To supply drop. Help. To ubio sam ga s pištoljem. Onim pištoljem, onim silenced. Znaš kak je dobar taj pištolj? Come on, Ja come sam on, se come on. popeo na planinu. Na daj. Come on. Hey, it's a supply drop. Istina. You are free. see the people. Yeah. A, gajte. On. Otpadaj, jedan lik otpadaj. I see. What the fuck? Ej, nema psovanja. Pomoć, Come on, Mario. you did it. Mario. Neko je uništavo to reći. Kaj? Kaj da vam ja radim, imam samo pištolj doslovno. Super. Ne, ajmo playground. Pa da, zašto ne? Mateo, daj stavi playground. Evo možemo create sad se. A da stavim. Stavi da ne pada u Sid je došao. Sid.
Izbaci ovak i daj Sida invite. Daj Sida Invite Sida. Evo čak. Ok ljudi, ovdje ćemo završiti današnji video. Nadam se da vam se svidio i nadam se da će vam se svidjeti sljedeći. Stavite like, share and subscribe.